ya usungaqala. Yeah. Bafowethu siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya ophansi, sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga. Silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMbumbulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola. Bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kusho izindlu izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi, kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwe esisebenza nayo kuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesikaMacengwane, kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo, futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha, siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani, ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu, singashaya umuntu nje, sishayana sodwa. Bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibo babuka, masibashaya ngemvubu babaleka bengene eviyweni. So ke akekho umuntu ongathi momshaya eshawa umuntu ophuma kulaba bantu abangaka abawu-3000 aphinde abaleka ayongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke ebaleke ngene eviyweni suke khomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba bavikela abantu bokufika abayisikhulu, abayiphoyisa, abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi, ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga, abaholi bayawusupporta, abantu abaningi bayaweseka, iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani, bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka-30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya. Kusukela namhlanje njengoba kuwumhla ka-10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu-40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa, sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama-security la eSouth Africa avikela abantu bokufika, yekani. Insizwa lezi siyibiza ngenkabi evikela abantu bokufika, yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika, ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into, kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho, sinakekela abantu, sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sinicela sithi yekani, siyamkhalela kuMacengwane, sizophinda sikhulume naye usazovela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokhu, kodwa nje siyakhalela Macengwane ngobubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho. Sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo, siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise lesitini, insizwe lesitini yodwa, siwuvuse ngokusheshsha lo musika Macengwane. Siyathokoza inhlelo mhlawumbe eqhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befiswa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenzeka kanjani. Kusasa ekseni nje, kusasa ekseni ngomhla ka-11 ngoMsombuluko ekseni ngo-8 kuzobe ngisokuzini okuningi sizokuveza lapho, ngicela ukuthi abantu